سلاوریز بینرین هجا جورج سدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت جارکدن خیراتنا و دکم دی برنامه کنو جه هفت رنگ ام دچن استانبول و جور برنامه خواه دست بیدکن لبا پروفسور جلیل گو سردان استانبول دکه جبو پروژه نو لسر فلکلور و کلپورا کردی به امنیر من بوتانی لگل پروفسور جلیل بو و جمر اف راپورت آماده کریه. پروفسور جلیل سال 1936 لریوان ارمنستان جدایک دبه او نهال ویانای دجی جلیل حتی نها جچاند و هنر کردان حتی دیروکاوان ج فولکلور کردان حتی ویجا کردان هفتی پرتوک زیدتر به دهان گوتار جه نویسینه لسر دنگ بیجی و فولکلورا کردی جه گلک بر هم جبو دیروکا کردان هشتینه او هم جبو چاپ کرن هم جبو تومار کرن خباتن خواهد استانبول مجوک دنگ امریکا هف پیوینک تایبت جوی خواست و پروفسور جلیل جه ارنی برسف دا گوتنامن داوی خمکه دا خازکه ام چخواست پیشداد دچم بزانستی خواندنی لی آف واکی چم کم بو ناوی چم ایدی چم نینه زمان کو نوا کردا دا کم بو تاوی کم بو نا زمان چاندا کردی جی ایدی دمه چقه بالا گشکه هبه نک تانی خو بزانستی و دولمند بکن دوی بخواهی کردی بزان بن بخواهی خدمت زمان کردی بکن هوناتین استانبول سدمو به هاتینه و چیه؟ استانبول بازاره که به زانی نامن خانده نامن حس نامن دیت نامن بازاره که تایبتیه اجار استانبول ده ارمانجا منوه و که لکولی نکس آمادت کم سر دنگ بیش رسو بالا من دکشینه بوی که او بو پرا به هنر خواه نبارا چاندا هنر استرانوانی کردی بری شعر او دوران اک بو کو پشتی شهرهات گواستنه و دوران اک نوت پشتی شهر جهانی پیشن دست ببو و او هر دو آلیه دوران رسو گریدا هم ایک ترادیسیون کونانی و هنرمندیا کون به دوران نودا به جیان آخوا بردوامی آخوا جی خوا گرد هم کنون سروه که چه بیجن یعنی گرینگیا دنگ بیجی چیش بوان یک واکی دبه کردولوک او کردان ناس نکه جیان آوانا ناس نکه هنر آوان چاند آوانا ناس نکه کرد به نه کرد به تشتکی واکی خارنک به خوی به جیان مالا ما بو میدان دنگویجا و موزیکارا کردیتیا مالی دا ناس کریه زمان و پاشه جی که رادیو و بو چوین هاتن دوست چیده بون گازی گنده خود کرن دوست ما گنده دا چه بون مریه ما تو نبونه سیوی مزن بونه نه آپه نه خاله نه مته نه کالکه اینجا گندیش مرا بون دیو با بون آبو برازی گلک دلوان بون اینجا جیانا کرده دل کرده که مرف
بچاوی کردا دنیره ایجا ایدی نکارا برده هروها زانیار جلیل نها برهمه 25 جلدان پێک تێ ji bo çapkirine amade dike û ji wan 8 cild hatine çapkirin. Malbatên folklorî yanî pişt û pênc cild para vekiriye epîk berhemên epîkî mezin wek Memuzîn, Kerokulek, Dimdim, Sêbend û Xecê Zerê gelekin. Dola sedî zêdetir destan me civandine. Ev mîrat naka 25 cilda ve û wexta ez têm jî dîsa ser de zêde dikim. Dibim kevirek jî datînim ser wê evê. Ewnî Samî yek ji hunermendê pêşîne li bajarê Zaxo got şêwaz û teknîka hunera grafîk anî bajar niha jî li bajarê Duhokê navendek bo vê hunerê vekiriye got hunera grafîkê şanî xelkê bide. Ewnî Samî hunermendê grafîkê eva 40 sala vî karî dikir. Di sala 1993 da qasta Holanda diket û li wêrê berdewamiyê bikarê xwe didet û wirşeka berfirehçê dike. Di sala 2005 da li ser hesaba xwe ya kesayetî bi tirêlê werşa xwetînî bajêrê Zaxo da ku di hunerê grafîkê da xizmeta bajêr û welatê xwe biket. قدکی هات حشکرم بیت سلیمانی البیل بیت دینادم بس مگو زاخو جهکی خامه جهکی اول زیر زاخو دینم بلکه ام چند هنرمند چکین واقع هنری بگورین و فعلا جی 12 سال داد زاخو عدد کی مازنش گنجا سهو 3500 زارو کو گاچ بفیر کردن گل چند هاری کاریامت کردم تایبات هنرمند رشاو او جی هات هاری کر و حتی دیمایی که بی او جی بی هنرمند گرافیکه مامستا گرافیکه دیو دا امش زاخو پشتیوان پروژه مازن مکرین سر دنیای و سر کردستان سر مستوى کردستان بریار هاتا دانش حکمت آنش ریوبریا گشتی روشنبیری کو اف مؤسسه بیتا دوکه گرینگیاوی دا ام بزاف اکل دوکه جیبکین یا گرافیکه ویره بزاف هاتا دوکه دیسا احمی او ماتریال و کرس و حمیمینان اوش من هولندا ایناین مال دوکه دینات و مدست بکاری کر و کار بردوام نوکه بردوام گرینگی آویا مازن کو ایک ثقافت گرافیکه یا هنری یا روشنبیری کردستان الدوره استدا و سر مستوى کردستان پیش بخم. Di sala 2015 da werşa xwe ya karî ji Zaxo vedguhêzît bû parêzgeha Duhok û rêveberiya grafîkê di damezrînît ku ser bi rêveberiya giştî ya rewşenbîrî û hunerî. We di vê werşê da di van 5 salan da hejmareka mamosta û zarûyan fêrî vî hunerî diket û dîsan gelek dewr û xolan vedketin bi taybet bû mamostayên jin. Ez weka firetek ku بیوی گرافیک کار کردم. پشتی اساسی مت ناف گرافیکی دام گرافیک کار کردیم. تایبتی پشتی افارشه هاتیه دهوکی. مبتر خاطی دا دیتیه کش پتر همی بیاوین دین هنری دا و پتر از خاطی داد بینم پت مرتاحترم بهاری کاریا سیدای عونی. دوی ورشه دا نزیک 1000 زارو و دیسان خلک دی فری هنر گرافیکی بوده. کو تاکنو که اف هنره نل پیمانگاه هنرین جوان نل اکادمیا هنری ال دهو که هیا. سلام علای دنگی امریکا دهاک. هنرمند خجê keça botî bi salan li ser stran û mûzîka Kurdî xebat kiriye bi deng û awazê xwe karî bû cihekî taybet di nav hunera Kurdî li Tirkiye bigire taniha jî berdewamiya hunera xwe dike tevî zor û zehmetiyan. Ez xecê nêzîkî 23 salaya ez bi mûzîkê mijîlim. Ji Cizîra Botan, gunda Cizîra Botan eslê min ji Heblêrê ye lê ez Cizîra hatime dinyayê.
از زاروک ما کوچبری باجار ترکیه آیدن ازمیره کریه چیروکامنا موزیک جی 23 سال بره لناوند چانا مزوپوتامیا شاخ ازمیره دست بکر سالا 1996 من دست موزیک خباتن موزیک کر 2008 من albümek xabatamna profesyonel ya yekemin meçekir bi navê dem bu albüma min di wê albüme de jî gelek stranên dost û hevalên min ên hunermend beste yani gotunu müzik ayê wan bû min xwend albümana duyemîn jî piştî albüma yekemîn me 10 sal navber daye yani albümek bi hêsanî çenabe ji her alî ve destek hewce min û xwe albüm çekir ji ber wê jî piçek dereng ket navê wê jî ez û tu bû ew jî ji deh stranan amade bibû yani şert û mercên Tirkiye'de ji bo eko müzika Kurdî mijûl dibin eko hunermendin konser dayîn an jî projeyên li ser müzîkê bên çekirin ne hêsane ji ber ku destûr naye dayîn wî alî de jî gelek caran em dikevin tengasiyê de lê vê cara dawîn piçekî ji bo me baş bû ji ber ku şaredariyên me dîsa bi awayê müzîkê û hunerê piçek piştgirî didin hunermendan. Yekda keşberi cabelek, hori peri çavelek, kezi reşbori xelek, mehcme kar kirgelek, gelu bika evki bu, nebeye ke boti bu, yan yeke amedi bu, yan ji ev serhedi bu. Ez bawerim müzika Kurdî, hunera Kurdî ew pêşiye li her tiştî veke çünkü guhdarên min e Tirk jî gelekin û ez gelek peyama nûsa jî dîstînim ku dibêjin em bi zimanê hunera te hînî Kurdî dibin ji ber wê jî êku Tirk bin lê bi Kurdî gelek guhdar dikin hene guhdarên min e wisa jî hene hêvîdarim ew rabe yani zor û zehmetî qedexê li ser ziman û çandê rabe ji ber ku müzik evrensel e yani ji ber wê jî ev aslında ji bo hunerê ji bo hunermendan tiştekî baş e hunerê de aliyê müzikê de divê kesê hunermend be bi kesayeta xwe bi hunera xwe û bi şîrova xwe ew xwe bi xwe be yani ne yekî din be vî alî de yani ez kemasiyek dibînim ji ber ku taxlît gelekin. Lê kampa şehba ya penaberên Efrînê li nêzî Helebê li nêzî 2000 zarokên Kurdên Efrînê tabloyeke bi dirêjaya 500 metrî afirandine bi navê Morên Êşê û bi wê peyama xemgînî û êşa xwe gîhandine her derî. Bi dahol û zurneya çiyayê kurmên ji bang li zarokên Efrînê tê kirin da ku amade bin ji bo nexşandina dirêjtirîn tablo li jîhanê. Taca ji pelên zeytûnê li serê wê ye û firçe di dest daye. Erîfe Xelîl cihê xwe li ber cawê tabloyê digire. Zaroka Efrînî hest û xeyalên xwe bi bîr tîne û bi rengan ve diguherîne wê ne. وقتی زمستانê em diçîn gund, me diçî zeytîn diçînîn, me kum dikirin tînan mal û ekê nikez jî malkê me çêkim, wê malê me wê qezîfe lê ketî. Ekê çêkim, hevir ji Efrîn tê bîrê min û di dilê min de mayî darê zeytînê em kê elemê herin û em kê darê xwe biçinin. Yekîtiya Rewşenbîrên Efrînê bi alîkariya Ajansa Rûmaf 2000 zarokên Efrînê ku li şehba derbiderin anîn cemhev. Li ser cawê bi dirêjahiya 500 metre zarokên Efrînê bêrweriyên xwe, êş û hesretên xwe her wiha hêviyên xwe xêz kirin û tabloya bi navê Morên Êşê çêkirin. وەکو ئەم دبینن دراسمینن هەر کەس ئێشێن خوا هەر زارۆکەک ئێشێ خوا
رنگ عفرینه دار زيتونه هر تشتكي برانين خو كان بيبن مثلا شريط برانين خدا دست بك دا عفرين بركو كش شرط دا ببي بشتكو شرط دا تشيبو بشتكو ام عفرين دركتن حياكو جشتم شهبه دهندر شهبه داجي تشتي دند بدن دوينين كوان خيسكيريا زاروكين عفرين برنجين تجي ايش وهيفي ناما ياخوش جيهاني راشاندن وقيرين خوين بيدنگ راگهاندن لبل بانگا زاروکن عفرینه و مهرن ایشاوان لور به نقشاندن آوه تابلوی هین داوی نبویه چمکی اف تابلوی وان دی به نواروکا فیلمکی اف لوحه پانوراما پر درجه هر دیمانه کوتی دو خستن سرو تابلوی ام بورکی و دیمانه دفترن دارن عفرینه دکاون واقعی و مشهدی ام بچر رنگی دبینن چه دبید عفرینه دو ام دفترن تین سر تابلو و دیمان به دیمان بور رنگی ام پیرو دارن فاف تابلو 500 متر بانوراميكي بالرسم ام بيرو دكافني بانوراميكي بديمان بوينا هوتي قرطن بوثائقي جهمو عدسد اد رقهاندني اد روجنامافونو اد صحفي كاتن عفرينه بهمو وعدسنو جيو بجديمان جونا جيو هوتي برن معي دو كافي بو فيلمي وثائقي نیف کیلومتر درێژە ئانگۆمەزنترین تابلۆیە لە کامپەکە پەنابەران لە جیهانێ. جاوێ وێ تێرا بیرئانینا عەفرینە ڕەنگین ناکە. لێ زاروکێن عەفرینێ بە دلێن پاک، تێلیên نازک û bi rengên çiyayê kurmênc ew nexşandin. Da ku bêjin ji mafê me ye jî em bijîn ku dirûşmeya çalakiya wan bû. Newrûz Reşodengê Amerîka, kampên şehba. لê Kobanî jî hunermendên wê dixwazin rûyê bajarê xwe rengîn û ciwan û bedew bikin piştî wêranbûna wê di nava şer de. Danyal Mustafa şîwekareke Kurd e ji bajarê Kobanî. Ji heyama 5 salan ve dest bi karê şîwekariyê kiriye û beşdarî gelek çalakiyên şîwekariyê bûye û hijmarek pir ji wêneyan xêz kiriye. Danyal roja hîro beşdarî kompaniyeke rengkirina kolan û parkên bajêr dibe. Tago wek şîwekar pêçiyên xwe di çêkirin û avakirina bajarê xwe de hebe. Danyal dide zanîn ku hebûna wê di vê projê de rihetiyekê dide canê wê û ji bo wê gava ku li dû xwe rengên jiyanê dihêle pir kêfxweş dibe. Em 21 şêwekar hatin bi navî Mamoste Mihemed Şahîn ew jî fenan teşkîlî. Em hatin bêrkê me got em bajarê xwe bi destê xwe bi rengên destê xwe wek şêwekarê jin em bajarê xwe hanî ku hate şeetandin û xem û me yêşek tê dadî me xwast em dîsa rengên wê çêkin û bixemilînin bi rîşê xwe û bi rengên xwe. Bi alîkarî û destekdayîn ji aliyê şaredariya gel ya bajarê Kobanî ve her wiha ji desteya çandê ya herêma Firatê 23 şîwekar û şagirtên şîwekariyê yên jin dest bi projeyekê ji bo geşkirin û xemlandina kolanên bajarê Kobanî kirine. Proje ji aliyê mamosteyê şîwekarê Muhemed Şahîn bi rêva diçe. Got li gor wî dê tevahiya deverên sereke ji bajêr bi rengan bixemlînin. Her wiha dê di pêşerojê de hin çalakî û projeyên din li dar xin. من و پروژه قدم کرد دسته چانده و نوع پروژه که ونی چکن به باجاری خوش بکن برنگا راستی عمل کی طوری مداخست به هوا از و شاگرد خود 23 شاگرد مرا کردن نهام ویدار کار دکن سروی دواره و جوی درجه عمود دست پیدا کن شارع دانه حتی دیگه نزدیکی آرین میرکان ام که رنگی بکنه به پنسیا دسته چند هنره و مالی کاری ها بلدی می کوبانی هم تخوازه باجاری خواب راستی کانو بن خوش بکن به رنگا به چه به امکان خوش بکن یعنی بیم شیوکار بخواه نه بس تابلوی شد که شیوکار کانه پرتش ندیجی چه یعنی از بخواه کوبانی بخواش براستی از دبینم تابلوی که هری مزن دلی مدا ات خوازم گوه تابلوی هیدی رنگ بکن خوش بکن Tê zanîn got piştî rizgarkirina Kobanî ji Daişê û li gel saziyên nû avakirina bajêr hijmarek proje ji aliyê saziyên sîvîl her wiha ji kesayetên çand û huner hatin li darxistin û ev proje jî yek ji wan projan e.
محمود بالی دنگ امریکا کوبانی. بو جارا یکم جی کچکه هنرمند لی باجار موصلی لسر کولانا نگارکشی دکه ایناس مجید خواست گو ایشا جنه وی باجاری ده هنر خود دیار بده. تون دو تیجی و بمپیکرنا مافی جنان ده تابلوین اوی کچه دا دیاره کو چند جن یا سنورداره لباجار موصله و چندین گواشتن جواکی و آینی عشائری لسر هنه. زیده تری 7 سالانه ایناس کار نیگارکشی دکتنو یا بردوام لسر آرزویا خواه بله افکچه به آوائه که نه راست و راست پیام خواه بو خلکی دیار دکتن اجبرکو لجهنگشتی تابلوین خواه نمایش دکتنو دبر را کار نیگارکشی دکتن زوربی اوان تابلوین تینه درست کرن لسر روشا جنین لباجار موصله. بس احنا دائما نسلط الضوء على ام هردم رونيتي لنسر موصله كوجن تيدا باشكو همانه بأوايكي بيسنور جبر كوجن قرباني بو كوزاروكو هفجين خواج دزدا او بو برپرسا جيانا خوا ويا مالباته بگومان بشک خلکی به کار اوی کچه گلک داخبار بوی نو حز دکن یا بردوام بیت لسر کار خواه جبرکو کارن هنری لموصله گلک گیم بوی نو بتایبت بابت انگریدای به مافی جنیوه ایناس نگارکی شکا گلک باشه او ده تابلو نوی دا وینا وسط هین دیار کرن کو گلک یبر چاوه و که هون تزانن کمالگه هاما کو پشتی تو شیری شامبوی گلک تعدا لخلکی هاتیه کرن و گلک تشتین بها خلکی جدس دانا لو ما بدیتنا ما نگارکیشی باشترین ریکا وینه جیانا اوی باجاری دیار بکد حتی نوکه ایناس زیدتری 900 تابلویان درست کرینه دماغ 7 سال بوری دا بله زوربی تابلو نوی گریداینه بروشا جنه لعراق بگشتی و لموصل بتایبتی دیسان هجیه بیجین که لسردم جگدار داعش ایناس یا بردوان بو لسر آرزویا خواه و چندین تابلو درست کرینه لسر روشا جنه لعوی چاخی کاو عمردنگ امریکا موصل. لی نیویورکی هنر به هر جورین خواه لیتی دیتن هنرین پر سیر و عجب وی جاری هنرا لاش بو گول سر کلانان خلکی بروتی لاشین خواه بویاغ کرن و سلوگان لدیجی نحزی و پرچبونا امریکا نشاندن خو پیشانداری لنیویورک اوین لدیجی دابش بونه شیوه گینی جی بود در برینج دروش میخو بکار دینن او جی به بکار اینانا لشه خو اگر کستور با هونه گلک پاران لمزیخن و اگر گلک تانیک بجی هونه تبینی بکن که ده بزلالی ترابه دیتن اندیا گالب اوینه کشه لشانه هنرمنده تایبت مندیاوی چکرنا دروش موینانه به تایبل ناف ملان ام هنک هز به شرمه دیکین پیچک تز جیج خوده از نگلک باشم رامان جی اوه تنه پی باور بی باشه اجی مروفم نمرجک و از نمونهی بم از تیراخوا باشم هروا ام حز خوا دیکین لدست بگه کار به دست نیویورک کمزانی لسر کارنوی هبو هر بود دست سر کرن لسال 2011 به توانا سکسی لجهنگشتی لدماهی اف توانا لسر ها درا کرن نوکه پولیس ریددن وینان لسر لشان بکشید اگر بشک بیج خو پیشان دانارک خستی هنرمند و کارمند بانقان و کارمند نویسینگه ها خلق جهمی چینان و جهر بکاتکی نشان دادن او همید هف بیرند گل گالبی کو او دوی باره دایا کو لشن مروان گلک برامان ترنج کاغذان و دروشمان او جیاوازه جروجا او جدایک بویه بله من سه زاروکین هی بلکه او یه دین بید بله او جی همیان خوشویستره اگه رنگین کم هاتیا بکار اینا رنگ رشه بهرا پتر اول سر رنگین و بوی کار دکد دا کنی گارونی بوینه که گرتی و گجبین دیار بکن از چما لورمه باور دکم کو جبو بلاف کرنه یکرتنه او راستی کو دوی جچه نجات به و کسی که چاوا به فرق جداهی دنا مروانده نبه قاب دبیجید که اوی دوید هزرا خلکی لسر لشن مروان بگوهورید و او کسین ویوینه لسر لشن واکیشان دبیجن که هزرا وان لسر لشن وانیا هاتیا گوهورین
وێنەکێش هەلۆلانۆ لێ سلەیمانیê pêşengehek wêneyan vekir bêtaybetî li ser jiyana karkeran û xwest ku di wêneyên xwe de beşekî ji jiyana van karkeran bide berçavan. فۆتۆگرافەری گەنجی شاری سلێمانی هەڵۆلانۆ پێشەنگایەکی فۆتۆگرافی بۆ فۆتۆکانی چەند ساڵی ڕابردووی لە کارگەی جگەری شاری سلێمانیدا کردەوە. هەڵۆلانۆ فۆتۆگرافەرێکی گەنجی شاری سلێمانی و بەشداری لێ چەندین پێشەنگای فۆتۆگرافی کردووە، بەڵام ئەم پێشەنگایی تایبەتە بەکارە فۆتۆگرافیەکانی خودی خۆی. نزیکەی 52 فۆتۆ لێرە پیشاندراوە لە کۆی 300-400 فۆتۆ ئیشەکانی خۆم. ڕێکخەرەکەم مامۆستا دارۆ ڕێخەری پێشەنگاکە ئەم کۆمەڵە فۆتۆی هەڵبژاردووە و دایناوە لێرە. ئیشەکان ئەگەڕێتەوە تقریبان نزیکەی 9 ساڵ زیاترە ئەم ئیشانە و بەردەوامیشیان هەیە، تەواو نەبوون ئەم ئیشانە. لە هەر شوێنێکا بینا دروست دەکرێت تێک ئەدرێت. من لەو شوێنانە ئیشم هەیە ئیشەکەم. بەشێکی زۆری فۆتۆکان وێنەی کرێکار بوون لە پەنتاییەکدا و لە ئاسمانەوە وێنە گیرا بوون. دووبارەبوونەوەی ئەم فۆرمە لە وێنە فۆتۆگرافیەکاندا پرسیاری ماهیەتی ئەو دووبارەبوونەوەی لای میوانەکان دروست ئەکرد. بێگومان بڵێن کرێکار چینێکی زەحمەت کێشە لە هەموو دنیا. دروستکردن و تێکدانی نەکانەکەوێتە سەر ئەستۆی ئەوان. بەڵام ئەوەی کە من ویستومە لایەنێکی تری ئینسانە، وەکو کرێکارنا ئینسان چۆن ئیشەکات لەگەڵ سروشتا، چۆن سروشت تێکەیە، چۆن جاریکە دروستیەکاتەوە، لەسەر ژینگە چۆن کاریگەری هەیە، ئەو گۆڕانکاریانی لە شارە ڕوئێن. پێمەش بۆ ئەمڕۆ بێم سەردانی ئەم ئیشە بکەم کە لێرە ئارسکراوە لە گەلەری ئێستا. ئیشەکان بەعام زۆر باشن، ئیشی زۆر باشی تیاکراوە، دەرەکەوێت کە فۆتۆگرافەرەکە چاوێکی باشی هەبووە، چونکە من وەکوی کە بەشی هونەر تەواو کردووە لە کۆلێژی هونەرە جوانەکان بۆ چاوەوە سەریەکەم، یانی تقریباً بە چاوێکی شێوەکاریەوە سەریەکەم. هەنێک لە ئیشەکان بۆ من سرنجم ڕاکێشێ، چونکە تقریباً بەرەو لای ئەبستراکسەوە ئەڕوات، یان هەنێک مۆزوعی هەیە یەک فیگەرە لە ناو فەزایەکی زۆر فراوانەیە، خوی بەتەنهایە، یان بۆ نمونە عەرزەکەی بە شێوەیەکە کە هیچ شتێکی تیان نیە و دیار نییە کە ئەمە لە چ کاتێکایە، چونکە نە هیچ سێبەرێک دیارە لە فیگەرەکەیە، نە ئەوەی کە بزانێت لەمە هیچ زەمانێکە. هەڵۆلانۆ فۆتۆگرافەرێکی شاری سلێمانی و تاکو ئێستا لە نزیکەی 20 پێشەنگای فۆتۆگرافیدا بەشداری کردووە و ئەم پێشەنگاییان تایبەتە بەکارەکانی خۆی کە پێک هاتبوو لە 52 فۆتۆ. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی. ئەم لەڤر گەشتن داویە بەرنامە خۆ حتانی بەرناماک دنێ ڕەنگین زەنگین و جوان ji huner û çandê pêşkêşî we bikin bimînin di xêr û xweşiyê de.